umbhida wenduku siyahamba siyekukha uyahlanyela umbhida usuhlanyelwe awukho khonapho xa usuphumile kumele ungani uyanaba imbijana unganqanqa usuqalisa ukunaba ngoba siyakukhala khona ukuphambili amahlamvu akuqala ngu3 yiwo wakhaya asoft ngoba lana amanye abesekhanye eseqinile ungakha imbhida lana subuya layo sufika suyiqunda because yabe sikhe konke kungu3 okungama amahlamvu angikhona so sufika suqunta ke ukuthi kusale kuyi11 subuya ke sugezisa so kumele ubone ukuthi uyagezisa amanzi amaningi uze kungasali kule nhlabathi gezise sibili ungageza uphinde kabili or ka3 depends ukuthi inhlabathi yangikhona inengokungakanani kodwa kumele isele ngenhlabathi xa ususuka lapho ke subuya ke subasa kumlilo wakho mina njalo ukufaka isawudo phansi senzele ukuthi kuhle kuvuthwe kundawo yokule sawudo kakhulu futhi le sawudo aliyenza ukuthi impida yangikhona la nxa usuyipheka singufusho ingabe imnyama thu iyaba yigreen so bese ngifaka ke isawudo kuyadepend ukuthi enqe impide enengungakanani ukuthi ufaka isawudo lenele sufaka ke subafaka eziko sokuvuthwa ke enqe ungahlala 1.5 hours to 2 hours depend ukuthi umlilo wangikhona umnengo ungakanani then nxa isivuthwe kumele ivuthwe sibili kakhulu nxa isivuthwe laphana sukhipha ke sucenga amanzi lawana kwampana nxa upheka kwesesikhathi vela uthela amanzi ogezisa ngawo yiwo pheka ngawo sucenga amanzi lana ungacenga amanzi usiyekela iphole nxa isipholele phana usuyivuba ukuthi ingaziyo yachaba ilokhu njalo ingamahlamvu amakhulu ngoba amanye fresh wandana abe makhulu amanye abe mancane so usuyivuba ukuthi isali silingana eyabisali isinje so suyivuba ke suyichaya xa usuyichaya kwabana kuyenzakala ukuthi kwesinye isikhathi kuyangelanga la ngikhona kungabalela ngelinene 2 days yabe si right yindaba yomfusho umnandi umfusho vele kakhulu ayibona mbijana ekuphekeni ngiyathatha amanzi ngiyathatha impisa ngifake ilekuzeni umbhida kuyadepend ukuthi ngengakanani ngifaka ilekuzeni bese ngithela ke amanzi hayi angakaviyo amanzi njalo ingeneyo usenzele nje ukuthi andiveli ivuthwe udala sufaka ke emanzini kwesinye isikhathi omunye uyabe engafuna ukuboilisa but mina ngangiboilise nje ngithanda ukuthi be soft kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ungaboilisa amanzi ubusufaka ithambe laphana iyabe ngani kayivuthwa ngakuhle but kodwa ungaboilisa amanzi mbijana bayimbayi suthela ke amafutha ngoba vela into lezi nsuku sesifaka amafutha ukufaka le tamatisi ngathi sangifaka ama-onion nama spices hayi yabe ngiyifuna natural ngoba yabe ngipheka ukudla kwesintu so ungafaka ingavuthwa lapha usufakile amatamatisi wafakele lokuzeni su test wesisikhathi sawudelela nobupheke ngalo omise ngalo kalizwelanga sungezelela futhi elisawuthi ukuthi uteste kuhle nxa kuyikuthi kwelinye ilanga uthi hayi wothi ngifake idobi ngoba siyakwanisa ukufaka idobi hayi ulaza ngaze ngifake yomileyo but kodwa emnandi ngedobi lalo idobi into efana nayo futhi nxa kuyikuthi kulidobi mina isikhathi esiningi ngangithi nxa ngiyabe ngithambisile lapho ngayithambisa ithambi idobi lelana sengigoqozela ngamanzi embizeni nxa idobi lelana selingani liyaqalisa ukuqhwatha lokhana nti lokhu kumanzi sokusoft semfaka ke senhlanganisa semfaka kamatamatisi sokuqhwatha konke ndawonye kuhlangana ispice engasifaka libilebile yikho engakufaka lokho ukuthi kwenza ukuthi kube mnandi ukuthi ibilebile ngiyalithanda.